Hi, in this video we're talking about pronouns. Саламатсыздар. Бұл видеода біз атоочтор жөнүндө сөз кылабыз. So, we have regular pronouns. Bizde негизги атоочтор бар. Анан кийин таандык атоочтор бар. Бул жакты карабай турабыз азырынча. Мисал үчүн жөнөкөй эле түшүндүрөйүн. I бул мен, my бул менин. You бул сен, your сенин. We biz, our биздин. They алар, their алардын. He ал, his анын. She алдагы ал, бирок аялдарга, кыздарга. Her анын. It нерселерге, жаныбарларга. It ал, its анын. Эми бул жакты карайбыз. I мен, me мага. Менин эмес, уже мага. Бул жерде менин болуп атса, бул жерде мага. You сен, you сага. Байкасаңар өзгөрбөйт. We биз, us бизге. Our биздин, us бизге. They алар, them аларга. Аларга. He ал, him ага. Бул жакта дагы ушундай. She, her, it. Ошондо it дагы өзгөрбөйт. Okay, now let's talk about some examples. Эми бир мисалдарды келтирип кетели. Okay, so these are some examples. Basically, I'll just read it out to you. I like him a lot. I like him a lot. Аны. Мол жерде билесиз. Аны. Бул англис тилинен монтуп которулат. Мага ал аябай жагат, I like him a lot. Анан байкасаңар, муну бат айтканда I like him болуп кетет да. H түшүп калат. I like him a lot. I like him a lot. He gave me some advice. Ал мага кеңеш берди. Ал мага бирке кеңеш берди. He gave me some advice. Me, мага. Gave me, да. They told us to go home. They told us бизге. Алар бизге үйгө бара бергиле деп айтты. They told us to go home. Us. We really love her cakes. Her cakes. Анын тортторун биз аябай жакшы көрөбүз. Анын тортторун биз аябай жакшы көрөбүз. Your house is nice. Сенин үйүң сонун. Your house is nice. They needed us. Бизди. They needed us. Биз аларга керек болдук. Бирок бул жерде они нуждались в нас деп которулат да, эгер орусчадан колдурсак. They needed us. Бизди. That's it.